Kokti shalu Tipra Motha ni bukhakti candidate rongni. First list, second list, third list karizakha. Aroni bishing kaisha jengjalni maribo nukzakha. Lukurok ni bukhakti gebang masumung bokashaka. Char shalu pula candidate rongni list karizak fru. 52 Chandipur Bidhan Shobha Kendro. Tipra Motha ni wngwi David Munda batainai hini bumung diklaijakha. Fia karak shal horo third list candidate rongni bumung ni list karithani. Haino hai 52 Chandipur Bidhan Shobha Kendro. Tipra Motha ni wngwi batainai candidate ni mung swlaijakha. David Munda ni Thayo Ranjan Sinha ni bumung nukmabai. Lukurok ni bukhakti gebang masumung bokashajak. Pulau bumung ni list diklaijak tongo. Tangai taisha third list bumung swlaijak na nangkha. Okogrok no kidingai lukurok ni bukhakti tabo bo gebang masumung kasajak. Hayakeba typing mistake wngma baida omuhai wngna nangkha. Omoni mungsa surai ke shaklai mung maina lukurok. Tangshalo chongbari badainai rokni nomination belai yapornani paithakshal omuhai jorao Tipra Motha ni bukhakti yo jengjal rok nugui lukurok khathilejak. Tamung nai buskangni yapri omono lukurok bo nasungaijak. Bureau report Khumpui.